Faigo alikima angalu kuma fuwelo to media ujanga consultant général fu dasana konde dia meke amoiti fu chade tukonde ko mitina won ase fansenga sana fu woko nono aso seabe fu taigile sama aba asanju kodo aso anga adeidi dem ko micho yaso. Ude na langata biki nono en na voorbereiding zou we doen voor een project zou we doen diabetes na obesitas na fu cha aladesma voor heel regio Pamaka kona langata biki datum na 9 november zaterdag 9 november voor giving informatie over diabetes en obesitas. Ini sawe taki mi fusata ki defan shi data session kon de sana wa kon data dio kon sare data o doade. Alors, dogi presentatie over a chiki de tushiki de chronische ziekte die adide diabetes en obesitas do test dépistage do dus deze maand bijvoorbeeld die abi asikaba de suivi par un médecin denk dat hij wo giden ook de informatie toe van de kalibi ngasiki deze maand dino abi ete wo giden ook de informatie van de kan do voor no abi asiki Asana yaso den langata biki yaso ifo do na wahita peshi. non a start na langatabiki na bedoeling voor na heer binnenland heer binnenland tussen a grens Franse grens naar Sana grens, maar ook toe als je voor Sana sevi at voor Brokopondo maar alleen no sap onte we godasi maar we begin à région Pamaka. Seabe fu taigile sama. Alors à la Sama die tan na région wishi soutu Pichifu Pamaka je tan eigenlijk sanang als je voor français voor kong na de speciaal die uno we doen c'est vrai mi ana data maar we kong na de speciaal team die de fait taking die abia expertise voor do ala de sanabe voor gia information franchement c'est spécialement qui ou voor koteking c'est gratuit a de idee wo eigenlijk zou we do ook toe unai kong en gia informatie project eigenlijk usabi taki te wasma abi obesita ay gonga sport sawo do in a later teste wo kom baka en dat wo lever sportmateriaal voor desma voor kan de in beweging voor solugu taki de no kishashiki en de ones sa kissing dat de toch in vorm dus wo kon sowieso baka niga voor kon installer de sportmateriaal voilà en de keer van taki we begin na Pamaka baka dat we gona watase donc kon gantangi kong na giyu gezondheid na giyu famille giyu piking baka piking vraiment c'est important gi a santé Go bala isa taigile sama go mo fawe sama yu en fa be fende a committee na waya so sana senga fan chefu cha wo ko sama en sana wo ko do cha ko ngide sama en so to de wo cha ko. Ai ba flexi mina hermayenti mina a directeur fu medische zending na a data se organisatie fu abuskonde fu dus una woko na se dise ai ni o Suriname dus ma wina se maar we woko hi sanan wabi 58 poli party ai na hi buskonde fu sanan we woko giden njukabala fu balanga sisa we woko giden gi sama we woko dus ukonya so tide fu abi wan kutu anga gaman ang kabinet over wang deze wo holi ainya pisiwata dise adede na 9 november dus 9 november negi de futamu da wo de aso na langata biki sawo kondu sawani saweshi inke medische sending bikana medische sending wa do san ya so wo do sama anga de a polifu apatu sama ngala kota ki volksgezondheid voor Fransie en volksgezondheid voor Sana. We si aini den ten sampasa taki suku siki anga heibolu fu ade sama fu. En we kisi mo ipi sama di abi heibolu anga suku siki. If we duan sani au kabau dus daarom moet taki wo koma kandi da wo takianga den sama wo gide sama informasi sande mudu efu de abi suku siki anga heibolu
Dus wani kai alla sama ikyanga bigi fatwanga mangi manga umang fu de kong na deide na langa tabiki fu de kong check na umen sama ode data zuster broeder nga tata sama die kan gi informatie over de tusiki aso wo kon speciaal na langa tabiki fu gia informatie de fawo se kainga fawo doing dioyete bika we denki kun komoto futia loka saka kondo yaso apatu kon na upu uwani meke sama kong. Dus alla sama di de ainde birti de kong check you bulu so dat hij sabi bika una uduen so umar eigenlijk uwani meke sama sabi fa den sikinde kande faye wakape kande yabi suku siki ya sabi kande ibulu he ya sabi adeide da ye sabi da te sabi kaba da ye suku da ye luku fai kan gomo fa wanga libi bika sawesi aini den piswata dise na taki sama no sabi taki jabi he ibulu ja sabi taki jabi suku siki ja sai pasa da inakiden da do wan pe si pe wawani ado. Dus uwani voorkom, uwani stakjasan de no passa. Dus nee, meke we holia de disi. Dus ete wan leisi me kai alla sama di man kong adeide kong bikana giyu we seka adeide. Ora kina pai moni e funa konden ko kratas. No, asa adeya so we organiseren gisama. De na fu pai, dus adeide ina fu taki mi na abi moni mi na o kong. No adeide wo kon special giyu a in sorgu taki dugu do so langai dugu do da sai kabagiri ina fu pai de data de sister de wo check wo luku chousi kaba fa ididong da wo gia informasi sai abi fanodu fai kan libi go mo fawe. Okay, bala gata ici.